December ya tariki 22 ni mwaka wakwa ate muthenya waku niragutwarithia wega giathe kiguha ni gutohone gudakirirwo na muthenya wa ira ndirakwirira tona cihanda wega mathaa maya nigucokereria na makiria njikarire gitiki kio memerekia gumenyithia o ta uria bururi wa Kenya uragithii na mbe na gukiriunga ni mwako wakwa no atithia thayo na muthenya waku nuragutwarithia wega na atakiri ngajeire guko ariko Muthingi TV na riu njitikiria ngikumenyithia o ta uria bururi wa Kenya uragithii na mbere na kwiriunga ririkana ati turamemerekia na njira ya imwe kwa imwe neo live transmission kuma guko mucii munene wa Kenya Nairobi na ukorokania na ithu kuri mwena wa Facebook ni @Muthingi TV, kuri mwena wa YouTube ni @Muthingi TV. Maitha mothe ni nawe tungicemania na unjite ukiwandu atigaje ciothe nitweheretie kuona ati ni gukorwo ngitika na gitio kinene riboti kana tukwambiriria na riboti ira ratukinyirania ati uria wari Minister wa ugendi guku bururi-ini no na uria uikaine ta Najib Balala na akoretwo kana ni akarakorirwo agikio ngono ni maabitha kuhurana na ungumania ya EACC guku bururi-ini ariko ria county-ini ya Mombasa. Najib Balala arakorirwo agikio ngono kumanagia na macira 10 maria akoretwo makimuroreria na kuringana na ruhonge rwa EACC ni rutariria ati mari na wira muigano wa kuga ati Najib Balala ni akorirwo kinyita itemi betekaine itiganite ari hamwe na gutabania ungumania gukiri uguo ni riboti ria turagithii na mbere na kurumanira nayo na atakiri ngajeire ho ni tuguthii na mbere na kumenyithia o ta uria igukorwo igikiyumiria riu tukima riboti ni ruthi na mbere riu ni ati na kana riu tukingire mohoro-ini maitu maithari riboti ya Najib Balala na makiria iguru rigie we gukorwo gikio ngono ari kuria mwena wa county ya Mombasa ni tuguthii na mbere na kumenyithia o ta uria igukorwo igitukinyira riu tugithii na mbere ni ati aikari aitura ria Maela kuma ari kaunti ya Ikúú ni mathiete na mbere na guteta kumana na ikuũ iria cionekanete gukorwo ikiingiha ari cia ukuru wa ciana ciria kana ciana iria iri rungu wa miaka 5 kuringana nao ni matariria ati riu hari bata wa thirikari gukorwo ikiingirira undu uyu itemine ria gutigirira ati ni mateithania undu uyu kuona ati ikuũ ici nicionekanete gukorwo ikiingiha na ninge makiuga ati andu aria maratabania kana mareko undu uyu ni amwe na arumiriri a kanitha umwe uria wikaine Church of God ukirikana ati matikorwo magitwara ciana ciao mathibitari-ini na makiria hindi iria ciakorwo ikinyitwo ni mirimu itiganite. Hapo jirani kuna mama kijana yake alitoroka. Msichana ya kijana yake akawa ametoroka kwa bwana. Sasa wakaachia mtoto mdogo. Huyo mtoto mdogo hawakuleta hapa clinic, mtoto akakufa, wakazika hapo kwa kanisa hapo nyuma ya kanisa. Haya, mwenye hiyo kanisa mtoto yake naye akaaga. Wakati tulisikia ameaga, mimi nilikuwa hapo. Siku tulijua masaa ya jioni eti mtoto ameaga. Tayari wako kwa kanisa na wanasika mtu. Huyo mtoto akazikwa namna hiyo. Serikali ingilie kati, tujue tutalinda hawa watoto namna gani ili waweze kupata ile matibabu inahitajikana. So mimi langu tu ni ombi moja. Serikali hapa tuna chief, tuna polisi, tuna community, wote tushikane, tujue ile hatua itakayochukuliwa hawa watu, viongozi wao waseme kwa nini haya mambo yanatendeka, ili hali wale wengine wanapeleka watoto wao hospitali. Hatujasikia mambo zingine kwa makanisa mengine, ni kwa nini hapo tu. Mimi nasoma kanisa linaitwa Kanisa la Mungu, kanisa wa Ngai na Kikuyu. Alafu tumeletwa hapa kwa chief ati tuongee mambo ya ukweli. Mimi niko na watoto 3, nilikuwa na watoto 4, mmoja akaaga na nikamzika. Alafu kukakuwa ati atupelekangi watoto hospitali na hiyo kanisa ni ya Shetani. Mimi nikasema kwangu hakuna shida kuambia kanisa ni ya Shetani na nitakuja hapa ili nitii serikali. Alafu kukakuwa ati watoto wamegojeka ati nimewaweka kwa nyumba. Sikatai walikuwa wamegojeka na hakuna mtu agojekangi hii area hata pale pengine na wanapona. Mimi imani wenye nimeitikia wanasema serikali wanasema ati tunaambiwa na mhubiri wetu anaitwa John Shege na hakuna kitu kama hiyo. Mimi hata nikiimani nikienda hii kanisa siku hapa nilikuwa Nyahururu. Sasa hiyo ni kuwekelewa. Mimi nafuata maandiko. Maandiko inaniambia ati mimi nisiende hospitali. Mungu aliniambia mashida yangu yote nimpelekee na ndivyo huwa nafanya. Na mimi nimesema kwanza kwangu kanisa nitasoma mpaka kufa kwangu. Kanisa kufa kwangu. Hapana. Kanisa mimi sitaacha. Kutoka leo namjua hivyo.
So far, we've arrested two parents. Okay, the main reason as to why we arrested them is avoiding to take their children to hospital. Wanakataa kupeleka watoto hospitali, but I don't want to brief more. Let my bosses brief you. Haya, tukiuma riboti niyo na makĩria rĩu tũthiĩ na mbere nĩ atĩ thutha wa mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Samuel Ruto kwanĩrĩra atĩ andũ arĩa othe na makĩria njakara iria ikoretwo ikĩagagia mũingĩ matũũra-inĩ matiganĩte kumanagia na ũici wa mahiũ nĩ megũkorwo magĩtacũkĩrio makinya marũrũ ma watho na ningĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ atha minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Professor Kindiki Kithure gũtigĩrĩra atĩ andũ arĩa othe maratabania Ikúú nĩ makorwo magĩikio ngono. Rĩu ũndũ ũyũ nĩwonekanĩte ũkorwo ũgĩciara matunda ma umithio kũrĩa mwena wa Samburu. Ũũ nĩ kũrũmĩrĩra ciana gũkorwo magĩikio ngono, ekwĩrwo aya maikĩtio ngono thoko-inĩ ya kana thoko-inĩ ya mbũri ĩrĩa yũĩkaine ta ya Rũmũrũti, na kũrĩa maratabanagia thũgũrĩ wa mahiũ maya na marĩa kũrerĩkana marakoretwo makĩiywo kũrĩa mwena wa Samburu. Gavana wa kaunti ĩno nĩokĩrĩire na njĩra nene akiuga atĩ arĩa othe mekũnyitĩkana na Ikúú ici cia ũici wa mahiũ nganja ciothe nĩmeheretie kuona atĩ nĩmegũkorwo magĩtacũkĩrio makinya marũrũ ma kĩwatho na anaya nĩmegũkorwo marĩ kĩonereria kũrĩ andũ arĩa othe mena njama ya gũtigĩrĩra nĩmatabania ũici wa mahiũ. Nataka kutangaza ya kwamba ng'ombe 58 ambaye iliibiwa katika sehemu ya posta kule Laikipia tumeweza kurejesha 52 kufikia hivi leo, na tunatarajia wale wengine waweze kufikia idadi ambayo inatakikana. Nataka nishukuru wale wote ambao wamehusika katika shughuli hiyo, na tunasema shukrani kubwa. Vile vile kuna mbuzi ambao waliibiwa sehemu ya Longewan ambaye ni 210 ambayo iliibiwa kule. Kufikia leo asubuhi tumeweza kurejesha 79. Ile iliyobaki bado tunasakanya, na nina imani ya kwamba tutaweza kurejesha mifugo hiyo kwa wenyewe. Wale wajambazi ambao wanazunguka hapa hawana tofauti na magaidi, na serikali itashughulikia magaidi jinsi inavyotakikana, na hakutakuwa na huruma. Tutawasaka, tutawatafuta, tutawashughulikia, na watakiona ambayo hawajaona. Mambo haya ambayo saa hii wanaingilia ni mambo ambayo imepitwa na wakati. Tunataka watoto wetu wasome, tunataka kufanya maendeleo, na hatutaki wizi wa aina hii ama wizi wa aina yoyote. Hawa wanatumia mabavu, wanatumia bunduki, hawana imani, hawadhamini maisha. Basi mambo kama haya hatutakubaliana nayo. Kwa hivyo tutakabiliana na wao na tutawashughulikia jinsi inavyotakikana. Mimi wito wangu wa mwisho kwao tu, na wameshikwa, tumeshika pamoja na polisi wako Rumuruti. So na mbuzi ya Letoroi 210 mbili leo ilikuwa inauzwa soko, na wale watu wanauza wanajulikana. So to me that is slam dunk kwa basketball. Tusaidie kurecover for the good job he has done. So ile 28 ng'ombe ya August na hii ingine ya hiyo 210 ya Letoroi na hii 60 hapa yote ni alogorete. Tumesikia kwamba ng'ombe 52 kati ya 58 ambayo iliweza kuwa recovered. Kitu kama hiyo haijafanyika hapa kwetu. Haya, tukakihoka ati ugitiri ni guthi na mbere na kugacirithia ituri-ini itiganite kuona ati nginyanagia munene wa maabitha borithi ni akorirwo agiatha maabitha borithi aria makiriro thamkiri ihinda-ini riri makorwo magicokereria wira itemi ria gutigirira ati ugitiri ni wagacirithio guothe bũrũri-inĩ. Kaunti ya Nyandarua rĩu nĩ ĩrĩkĩtie kũhithũria kĩganda kĩmwe kana kũrugũria kana gũthundũra kĩganda kĩmwe gĩa cukari mwena wa Kĩbĩbĩri, ũndũ ũrĩa ũtanyĩte gũteithĩrĩria na njĩra nene arĩmi arĩa marĩ mwena ũcio, kuona atĩ ũrĩmi wa igwa na kana ũrĩmi wa igwa ndũrathiĩ na kana ndũrahũthĩra kĩganda kana ũrĩmi ũyũ ndũkoretwo ũgĩciara maciaro marĩa marĩmo arĩ hamwe na ũrĩmi wa waru na mbembe, kũrĩa mathiĩte na mbere na kũhĩmbĩria ũrĩmi wa igwa makiuga atĩ nĩ gũcokana nĩ igwa mũthemba mwerũ na ũrĩa mugĩte atĩ nĩ ũkũmarehera kĩguni, kuona atĩ ũrĩmi wa mbembe na waru onekanĩte gũkorwo ũkĩmacũngĩrĩria makorwo magĩtara hathara. Rĩu aikari aya nĩ makenereirie ũndũ ũyũ makiuga atĩ thirikari nene
gwata thirikari ya kaunti githii na mbere na kurutithania wira uguo gwa kahinda gatari haraya ni megukorwo makiona umithio wa urimi wao. Na tuko hapa eneo la Turasha ambapo wakulima wetu wameweza kupata masomo ya sugar beet, kwa sababu mmea huu ni mmea ambao unaweza kusaidia watu wetu sana, kuona ya kwamba watu wengi nchini hii yetu tumekuwa tukitegemea sukari ya kutoka kwa miwa upande wa Western na maeneo mengine, lakini sasa hivi tuko na mmea ambao uko na sukari ambao iko na ladha hata zaidi ya sukari ya miwa. Tulikuwa tunalima mahindi hapo kitambo na inaenda kwa mwaka mzima. Sasa mheshimiwa gavana alibadilisha, akatupangia mkutano, akatufundisha hii na akatuambia tunaweza kuwa na cash crop hapa Nyandarua. Ndio tuliamua na tukaona ni mzuri tujaribu kupanda hii kitu, na tukaweka contract na kampuni ya Regis, ndio sasa tukawalimia. Wali hapa Nyandarua tunaweza toa sukari ambao Kenya inatafuta. Kila mwaka tunaenda kutafuta sukari kule nje, lakini tuna uwezo ya kuzalisha sukari hapa Nyandarua. Na tumeona huyu mkulima amepanda eka 7 na kila eka inaweza toa inaweza mpatia kama shilingi 80,000. Kwa hivyo ni kazi nzuri ambayo inaweza saidia wakulima. Wanalima viazi, sugar beet. Na nimelima hii kwa muda wa miezi 3-4 na ni kitu ya manufaa sana. Ni kitu iko na pesa, demand iko juu. Tunafurahia demand kwa sababu pesa ndio ukulima. Na kama kuna pesa, hiyo ni ukulima mzuri. Sugar beet. Na hii kitu inakuwa sana mzuri huku. Kama kwa sababu governor tunaelewana sana na yeye na ni mtu wa kusikiza watu, niliingia kwake, tukaingia kwa group, tukaenda tukapewa mawaidha, hebu jaribu hii kitu muone. Lakini baada ya kujaribu, our governor ametusaidia sana. Tumeona tutafaulu. Na viazi hizi zimekuwa zikinunuliwa bei ambayo ni hafifu, kwa sababu lazima zitolewe hapa, zipelekwe Nairobi ama zipelekwe town nyingine. Lakini hapa tuko na mmea ambao factory inaweza jengwa tu hapa, iajiri vijana wetu, iajiri wasichana wetu, na kutoka hapo tupate hata faida kubwa kwa sababu soko iko tayari. Haya, tuthiru na mbere ni ati nao arwaru kuma ituri itiganite na makeria gicigo-ini kia Mount Kenya riu mari na undu wa kurahira na ni thutha wa mashini itiganite ari hamwe na iria iguteithiriria hindi iria mundu arathinjwo na iria ciuikaine ta MSI gukorwo igikinya ituri-ini itiganite cia Mount Kenya. Undu ni utariirie kana kuringana na ataramu ni mathiete na mbere na kuga ati mari na mwihoko munene na mashini ici kuona ati ni iguteithiriria na makeria nyihia ruo hindi iria andu aria makiri na kana na arwaru matiganite no korwo magithinjwo na ningi gucungiriria wagi wa witangiki wa thakame hindi iria arwaru mari koragwo makiamukira urigitani wao. Rora uria twekaga operation tene, uria twekaga operation tene ungirora nithia na mashini ino ina advantage nene tondu mundu ni arahota kuhona na ihenya na akahota gwikwo surgery o muthenya ucio na akahota kuinuka ndegotinda agikara thibitari thikũ 3 kana wiki ngima. Advantage ege ni ati ruo tiro ingi toria twekaga surgery ci open na mundu ni akuhota kuhona na ihenya na ahote kucoka wira-ini wake. Advantage ege ni gukorwo raithi in terms of cost tondu there is reduced hospital stay, ndugikara thibitari muno ateithia kumenya murimu na ihenya na as well as gutigirira murimu uria design iria murimu ucio ukurutwo naguo ti undu ugutuma wikare thibitari kahinda karaya. Ni ona thakame iria ikuma mwiri-ini waku tugikoperate kaingi ukoraga ni gathakame kanini muno, na hau andu aingi ni makenagio ni gukorwo ni meku benefit ni ga procedure teo mategũikara thibitari kaingi. Riu guku andu at least ni meguhota kaingi andu marathiaga Nairobi whether solution ya mirimu iyo, no riu macini ici cie guku to muhaka mundu athie Nairobi, at least ni uguthondekirwo hakuhe na mucii. Andu aingi mendete muno guthondekirwo hakuhe na kwao niguo no kwa kwi andu a mucii mareuka kumona ni raithi kureo. Ana tena andu aingi arwaru matiendete guthie kuraya,
riu macini at least services icio ciigũkũ at least andũ nĩ mekũhota gũkorwo mena a lot of benefits tondũ rĩu in terms of cost cia gũtinda magĩ-travel na gũkorwo marathondekerwo kũndũ convenient na haya rĩrĩ bũrũri ũtigĩtie ndikũ kana ndukoro cigana na ũkorwo kĩrika gũkũngũĩra mũthĩ wa Christmas rĩu na waikari kuma kaunti-inĩ ya Machakos maikĩrio rĩtana metikĩre gũkorwo makĩrũmĩrĩra mĩtaratara na mawatho ĩrĩa ya kana mĩtaratara na mawatho marĩa mambĩkĩtwo itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra atĩ nĩ manyihia mĩtino ya barabara na makĩria ĩrĩa yonekanaga ihinda rĩrĩ rĩa gũkũngũĩra mũthĩ wa Christmas na makĩria kũrĩ Akristiano maya mokĩte rĩrĩ atungatĩri kuma kanitha wa Anglican kũrĩa na makĩria diocese ya Machakos morĩtie matereba makorwo na wĩigĩrĩrĩki ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũkĩnyitwo mbaru na makĩria nĩ maabitha a borithi mwena ũcio makiuga atĩ mahinda-inĩ ta maya nĩguo ikuũ nyingĩ cionekanaga gũkũ magĩikia rĩtana kũrĩ matereba oro hamwe na atwarithia a nduthi gwata bodaboda kana gwata nginyanagia tuktuk makorwo magĩthema mĩtino ta ĩno. Wakati huu msimu ni wa Christmas na kusherehekea kuzaliwa kwake Yesu Kristo ambaye ni mwokozi wa maisha yetu, basi mwito wangu ni kutoa kwa sisi zote wa Kenya, wa Kristo na wote wa dini zote ya kwamba ni wakati wa kufurahi. Na tunapofurahia tunafurahia uhai, hatufurahi kifo. Ningeomba ya kwamba hata madereva wetu wanaposafirisha watu wawe makini, wawe soba, na kama inawezekana wapate wakati wa kupumzika na kuepukana na ulevi, ili wanapokuwa mabarabarani wajue ya kwamba wanaendesha watu. Pikipiki pia tufuate sheria za kibarabara, hii haraka haina baraka. Because we have people, in as much as we are talking to them, in as much as they are being talked to, we still have people who are in what we call in Kiswahili kichwa ngumu. And these are people that are endangering other people. You know, sometimes as a passenger, you may not know that the driver is drunk. And or maybe you know. I want to say that no driver should be allowed on our road when they are drunk. So I know that that issue was even challenged in court, but I know, and my position has been, please let that be enforced to ensure that the drivers that we're entrusting with our vehicles on our roads are sober. Haya, na ripoti hiyo ya mũndũ kana ya kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Machakos na makĩria rĩtana rĩa atungatĩri a kanitha wa Anglican diocese ĩyo nĩ ũkorwo gĩtũtweka kana gĩtuĩka kahinda gaitũ kambere ga gwĩkĩria twambe twĩkĩrie ndũgetĩkĩre gũthĩra mĩtambo na mũtũgĩcokereria nĩ tũrahũndũka na riboti makĩria gũkũ nĩ kwa Mũthingi TV. Gĩbindi nĩ mũrĩmi mũramati na niĩ Njoroge na hĩndĩ ciothe ngwĩraga njũkaga gũgũbundithia maũndũ megiĩ na ũrĩmi na taririkana tũragũbundithia ũrĩmi wa mbembe, tũgabundithia ũigi wa ng'ombe, ũigi wa ngũkũ, ũigi wa mbũri na maũndũ mothe mahana ũrĩmi. Hĩndĩ ciothe ũngĩkenda kũruta ũrĩmi kana kũruta wĩra wa ũrĩmi ũrĩa ũrakũrehera mbeca, ririkanaga gũtirĩ mũndũ ũngĩ Kenya ng'ima ũngĩgũbundithia ũrĩmi tiga Njoroge. Na ũmũthĩ ndĩrakwĩra ũmũthĩ nĩ hĩndĩ ĩrĩa ũgwĩthomera na kumikana gĩbindi gĩkĩ gĩgokaga kũrĩ we o Jumamothi thaa 8, Jumamothi thaa 8 thĩinĩ wa Mũthingi TV. Wĩthomere, wĩonere na ũhĩge na ũrĩmi. Ririkana gĩbindi nĩ kĩ? Mũrĩmi Muramati.
What about mambo fantastic if not scholastic? Chota kuchota na Hetia Supermarket imerudi. Ukifanya tu shopping ya shilingi 1000, wewe unaingia kwa promotion ya chota kuchota na Hetia Supermarket. Watu wanaendelea kushinda ndani ya Hetia Supermarket. Ni yangu. Mbona tata? Kitoko. Wewe na umeshinda nini? Yote. Hamsa. Nalala. Karibu ndani ya Hetia Supermarket uweze kuchota kwa wingi kabisa. Watu wanasema nini? Nakwambia kwamba chota kuchota. Unangoja nini? Magari 7 za kushindaniwa, TV, fridge, microwave, shopping vouchers, school fees vouchers, instant prizes na zawadi zingine kemkem. Chota kuchota imethaminiwa na Hetia's Oven Fresh Bakery, Gigabyte, Mount Kenya Milk, Clover's Food Products, Velvet, Magic Drink, Pwani Oil, Arenco, Fruit Juice, Masterchef, Toilex, Coolsip, Mika, Wash Ultra, Philos, Prestol, Nivea, My Choice, Ushindi, Fresh Fry, Arimis Jelly, Cabernet Water, Dettol, Ketepa, Meta, Glucose, Coca-Cola, Rosy Tissue, Big Giant, Elbins, Unilever, Fresh, Unga wa Dola, Blue Band na Pasta Star. Shindano la chota kuchota linaanza tarehe 1 Disemba hadi tarehe 10 Februari mwaka 2024. Hetia Supermarket, a world of choice. Shokereria ngatho cia mwanya ni guthina mbere na kurumanira hamwe na ithuĩ tũkumenyithia maria marĩkũ thĩinĩ ĩrĩa ĩrĩkũ ya mohoro naguo kanitha wa Pentecostal no wambĩrĩirie tabarĩra ya gũcokia thayũ kũrĩa mwena wa Kisii kumana na njatũkano ĩrĩa ĩthiĩte na mbere na kuonekana gatagatĩ ka ndũrĩrĩ itiganĩte harĩa hamwe na rũrĩrĩ rwa Abagusi, Kuria, Maathai, Jaluo hamwe na Karaoro hamwe na Kipsigis. Njatũkano ĩno ĩrehetwo kumanagia na ũici wa mahiũ ũrĩa ũkoretwo ũkĩhanĩka mĩhaka-inĩ ya matũũra macio mahinda kwa mahinda, rũndũ ũrĩa maugĩte atĩ cigana nĩ cigana na njĩra ĩmwe ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ macokanĩrĩra hamwe nĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ metha thayũ gatagatĩ kao na gũtigĩrĩra atĩ mbara ta ici na makĩria cia ũici wa mahiũ nĩ ciakorwo ikĩhũranwo nacio kaimana. We are here today in the Kilgoris launching the Peace Resilience project that will cover the counties in these areas. That is covering Kisii, Narok, particularly Transmara, Migori, and the other areas. Actually, in total, like 5 communities living in this area. So we are going to work with these communities through dialogue, through livelihood support, through capacity building and conflict management, through rehabilitation and reintegration of those young people who are involved in vices like cattle theft, etc. And we are going to work together with the government to build to strengthen the relationship between the government, state agencies like security, Ngao and the others, to see that they are working very closely with the communities to enhance security in these areas. Today we are launching this program in this place because we want partnership. We want to partner together with the government and all the security agencies so that we can see the best approaches that we can use to support the people to coexist together. We have already talked with them and we are having programs of dialogues together, and we have already planned a number of dialogues. We are almost going to, next week we are going to do a dialogue with those people who are in conflict. And so we are already tackling that issue, and I'm pleading to the people that we don't need to fight one another. We just need to fight other things like poverty and other challenges that are there. There are so many other challenges other than fighting your own people or your own, human beings. There are so many other things to fight. Haya, rututhi na mbere ni ati nayo thirikari ya kaunti ya Pokot ya ithũĩro nĩ manyitanĩire na kambuni itiganĩte na makĩria itarĩ cia gĩthirikari
nĩ mambĩkĩte kambĩini ya kwarĩrĩria maũndũ matiganĩte arĩ hamwe na wĩiganania wa atumia na athuri icigo-inĩ icio, kuona atĩ nĩ gũkoragwo na mũthutũkanio mũnene na makĩria hĩndĩ ĩrĩa maũndũ matiganĩte makorwo makĩyumĩria, kuona atĩ nginyanagia maũtungata hĩndĩ ĩrĩa makorwo makĩrekererio kũndũ kũu atumia nĩ makoragwo makĩaga kamweke. Rĩu abitha ũrĩa ũrũgamĩrĩire ihoto cia ũmũndũ kaunti-inĩ ĩyo na ũrĩa ũĩkaine ta John Chege nĩ athiĩte na mbere na kuga atĩ rĩu ũndũ ũyũ nĩ mũhĩtũke nĩ mahinda, akiuga atĩ maũtungata mothe matiganĩte nĩ megũtigĩrĩra atĩ nĩ makorwo magĩkinyanĩrio na njĩra ya waragania oro hamwe na njĩra ya ũiganania. Kwa majina ni John Chege, nafanya kazi na shirika la Gender Violence Recovery Center na tuko West Pokot kupitia mradi ambao unajiita Accelerate uliofadhiliwa na ubalozi wa Denmark nchini Kenya. So katika Accelerate tumeweza kufanya kazi na kaunti nyingi na West Pokot ikiwa mojawapo, na ndio sababu tuko hapa siku ya leo kuzungumzia au kuangazia zile hatua ambazo wamechukua ili kutengeneza the county GBV policy. Nimefurahia sana na yangu ni kuwarudishia shukrani kwa sababu zile hatua ambazo wamepiga ni kubwa na tunaelekea kuwa na GBV policy ya West Pokot County hivi karibuni sana. Simon Kariwalen. I'm in charge of gender issues in West Pokot County Government. Vile tunaiandika hizi sheria, tunaiandika kwa sababu tunajua ya kwamba katika jamii letu wanaume wako mstari ya mbele kuambia wamama jinsi watakavyofanya, lakini vile tunaandika hii sheria tunataka tuambie wanaume heri tusaidiane na tuongee na wamama wetu ili tufanye maendeleo pamoja, kwa sababu tukisema tufinye wamama hatakuwa na maendeleo. Hata tukiangalia kwa jamii zetu wamama ndio wameshikilia duria ya mafamilia zetu, ili watu wapate chakula ni kwa sababu ya wamama. For us to really address these issues in West Pokot, then we all need everyone in it, both the men and both the women, because come for example the teenage pregnancies, who are contributing into this? It is the men. And for us to really take girls to school to reach their full potential, there is need for us to have a gender policy in West Pokot that really looks into us solving the issues in West Pokot. Turuge imwe kwa imwe nginya riu kuria iharo-ini tukimenya na cio ciana cia airitu uri iragithii na mbere na gugibarita ikerekari 16 mbituka-ini cia ligi nene guku bururi-ini maundu marakorirwo makihana ta utumia kana KCB marahotirwo ni timu ya Nzoia Sugar na bao imwe kwa noti timu ya Bidco United marari na mbaya kana maregwatira point igiri na ni thutha wa kuhota timu ya Shabana FC guku kana guku nao timu ya Ulinzi Stars nayo na kana guku nayo timu ya Talanta FC marahotwo na bao 3 kwa noti ni timu ya Kariobangi Sharks. So ni nafikiria huu mwaka hatujaweza kuwa na nafasi ya kupata mabao matatu. So leo kupata bao 3 na pia kuenda mechi bila kufungwa nafikiria ni jambo la maana sana. So pia labda hongera kwa wale ambao walipata fursa za kufunga. Geoffrey Onyango, tulikuwa na Keith Mbali na Stanley Wilson. Yeah. Ni ligi ambayo ni ngumu, sijaanza vyema haswa huu kipindi cha kwanza ambacho kinaisha. So ni kujaribu tubaki na mechi moja ambayo tutacheza mwezi wa Januari. Alafu tuna mechi zingine 2 ambazo tutacheza ugenini. So sio rahisi na nimekubali kwamba sijaanza vyema, sijakuwa na mchezo mwema. Tulikuwa tumepoteza mechi 5 kabla tupate sare dhidi ya Bidco na ushindi huu leo. Mimi naitwa Ken Kenyatta. Nafikiri tumecheza game poa, lakini leo tumepatikana. It was a bad day in the office, so I think tumelose game. Tuna concentrate na game ina come next. Tuone vile tunaweza pata 3 points. So far we lost the last game with Gor Mahia. We have lost the second game, which is not normal, but you understand the football is just like that.
sometimes unapatikana, sometimes pia unawapata. So nafikiri wacha turudi kwa drawing board, tuangalie vile tunaweza organize game ina come next, tuone vile tunaweza approach your game. Macio nimo mariko thiini ria ariko ya mohoro mangĩ no na cihanda wega thaĩ mwena nĩ cia hwainĩ tidia thaĩ ũrĩa kone Kariuki wa